Oh, shit. Ja, prosim. Kaj je to listič tukaj na avtu? Aha, listek, ja. Koj Vrši ta Twingo. Twingo, ja, kaj je to tukaj na mojem avtu? Opraskano vse. Ja, butno sem ga s svojim avtom, ne. Človek, a si ti normalen, to od moje babi avto. Od babi. Moraš da se narišeš tukaj. Pridi. Ja, mislim, zato sem pustil cifro, no, da me pokličeš pa da se zmenimo. Nariši se tukaj, takoj zdaj. Zdaj, ta trenutek ne morem prijeti, ker sem v službi, ampak se pa lahko zmenimo za enkrat. Se itak delam tle v Stegnah. Kje si v službi? Tako? Kam pridem? Kje si v službi? Kje te počakamo? Kaj se smiješ? Čeka pred avtom ko bedaken tukaj, pridi. Da se zmenimo. Zakaj? Mislim, ni panike, le, jaz sem ti dal številko za to, da se zmenimo, jaz ne grem nikamor pač. Delaš kje tukaj v Stegnah? Zdaj sem treniral, tukaj čekam. Kaj zdaj? Da te čekam cel dan? Okej, lej. Ja, ne rabiš. Jaz sem vsak dan v Stegnah in se bova že dobila, no. Kje od Stegna, da te nađem sad, ali kaj? Ne rabiš me iskati, se bova že zmenila. Lej, kdaj pa hodiš v 4 pa? Pa ujutro. Štartam u 8 i onda... Do kdaj? Do 3 sam doc bil. Okej, mislim, hočem ti povedati, da tudi jaz hodim v 4 pa in se bova 100% lahko najdemo, no. Pridi zdaj, da izmenjamo podatke tukaj in to je to. Razumem, ne morem zdaj priti, ker sem v službi, ker delam na radiju in ne morem priti, da je tja, okej? Na kojem radiju? Radio Antena, ne hodim, ker te ne bojo noter spustili. Zdaj bom pršel tja. Ti materna, da te izbombardiramo. Jesus. Upraskaš mi avto i pol se klep upustiš notar u pisarno. Ja, pa pustil sem ti cifro, da se zmenimo, ne zato, da spim, razumeš? Pustil sem ti cifro, da me pokličeš, da se zmenimo, da ti pač dam, ne vem, nek naraz, da si zmenimo neke podatke. Ne zato, da spim. Če bi hotel spiti, bi spil. Zdaj bomo pršel, da te izbombardiramo. No, pa pridite. Kje si zdaj? Kaj je to tukaj? Antena? Zastava, vidim. Idiot, prav vem, že to.